down the highway, wind against my soul. Chrome shining bright, yeah, I'm feeling whole. That bobber's my freedom, my story untold. Every mile I ride, my heart turns gold. Ride on my bobber tonight. City lights fade in the rearview light. No rules, no change, just me and the vibe. Guys, Assalamualaikum semua. Bersama saya Saiful sekali lagi. Dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Baik, hari ni saya riding bersama si Bobby. And kita nak isi minyak. Actually dalam video ni ada beberapa perkara yang saya nak share dengan korang pasal si Bobby ni. Okay, apa-apa hal kita isi minyak dulu. Sistem offline. Offline guys. Yang ni tangki dia 9 liter. Tengok saya isi RM10. So 4.8 liter Kita akan cuba reset the battery sebab nak tengok dia punya fuel consumption dia. Trip. Okay, trip. Okay, kosong Tengok trip dia kosong So kita akan tengok full ni boleh dapat berapa. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bunyi dia menyala bosku. Kita akan tengok satu tangki penuh ni dia boleh jalan berapa. Hari ni kita nak bawa motosikal ni try naik genting. Tengok dia mampu ke tak mampu. Sama-sama kita saksikan nanti. Alright. Okay guys, kita dah masuki tol Gombak. And saya dah jalan lebih kurang dalam 29.8 kilo Geroblok apa tu? Dia patah balik tu. Basic ombak macam biasa. Meriah guys. Rolling down the highway, wind against my soul. Chrome shining bright, yeah, I'm feeling whole. That bobber's my freedom, my story untold. Every mile I ride, my heart turns gold. Oh, ride on my bobber tonight. City lights fade in the rear view light. No rules, no change, just me and the vibe. This is my life, my freedom to ride. Black leather jacket, boots hit the ground. Engine grounds deep, that thunderous sound. Don't need no crown, don't need no fame. Just the open road and my burning flame. Leather jacket, boots. Okay, kita dah masuk ke genting. Bobby ni ataupun benda Napoleon Pom ni struggle tak naik bukit. Jauh je tengok. Kita sama-sama saksikan sebab rim dia depan belakang 18, tayar dia besar. Dia punya torque 25 Nm 25 Nm torque. Struggle macam biasa je rasa dia. Cuma corner lah problem, dia jejak dia punya ground clearance tu rendah.
This is my life, my freedom to ride. Black leather jacket, boots hit the ground, engine growls deep, that thunderous sound. Don't need no crown, don't need no fame, just the open road and my burning flame. Brown leather jacket, boots hit the ground, engine growls deep, that thunderous sound. Don't need no crown, don't need no fame, just the open road and my burning flame. Black leather jacket, boots hit the ground, engine growls deep, that thunderous sound. Don't need no crown, don't need no fame, just the open road and my burning flame. Black leather jacket, boots hit the ground, engine growls deep, that thunderous sound. Don't need no crown, don't need no fame, just the open road and my burning flame. Black leather jacket, boots hit the ground, engine growls deep, that thunderous sound. Don't need no crown, don't need no fame. Black leather jacket, boots hit the ground, engine growls deep, that thunderous sound. Don't need no crown, don't need no fame. Black leather jacket, boots hit the ground, engine growls deep, that thunderous sound. Don't need no crown, don't need no fame. Black leather jacket, boots hit the ground, engine growls deep, that thunderous sound. Don't need no crown, don't need no fame. Black leather jacket, boots hit the ground, engine growls deep, that thunderous sound. Don't need no fame, just the open road and my burning flame. Alright guys, tadi saya dah naik genting, start dari rumah, lepas tu naik genting tapi saya tak naik ke atas lah, saya naik separuh, lepas tu masuk Ulu Yam dan sampailah ke sini. Saya tak berhenti langsung, maksudnya saya just berhenti kejap, tak turun daripada motor pun, terus sambung perjalanan sebab saya nak tengok satu tank penuh ni boleh pergi berapa kilometer. Sebab tadi saya dah set dia punya trip. Jom sama-sama kita tengok. Sekarang ni minyak tinggal berapa takuk dan saya dah telah jalan berapa kilo. Jom. Okey, jom kita tengok berapa kilo dah saya dah berjalan. Okey, ni tu dia. Kalau korang tengok saya dah bergerak 136.2 km. Minyak tinggal lagi separuh Nampak? Masih lagi separuh. So saya bajet motosikal ni boleh pergi 200 lah. 200 kilo lebih. Satu tangki penuh. Tadi saya bawa pun saya banyakkan variasi riding lah. Ada yang saya accelerate, ada yang saya full throttle, ada yang saya slow. Tapi minyak dia bagi saya tak terlalu jimat sangat, tapi tak terlalu boros sangat. Bagi saya okey-okey lah dengan minyak dia. Rasa sampai merah boleh sampai 200 rasanya. Kalau maintain cruising lah. Kalau korang tarik lagi tinggi, lagi pulas lagi banyak, mungkin dia punya minyak lagi kurang lah. Overall saya nak kata masa saya naik genting tadi, motosikal ni memang tak ada sedikit masalah langsung pun. Masa nak naik ada rasa sebu ke, tak ada rasa tak kuat ke apa, dia naik selamba je. Selamba gila motor ni. Itu saya rasa antara faktor yang membuat saya suka dengan motor ni. Engine dia bagi saya sangat-sangat sedap. Power dia okey. And then dia punya accelerate pun just nice dengan 25 HP dan juga 25 Nm of torque. Riding mendaki tak ada masalah guys. Memang mantap motosikal ini. Korang tengok dia punya rim pun besar. Rim depan 18, rim belakang pun 18. Ini tayar pun besar Tayar dia pun besar. Depan 130/80. Memang tebal lah. Belakang lagi lah 160/70. So kalau ikutkan berat lah. Dengan 25 Nm of torque tu, dia boleh mendaki dengan sangat-sangat selamat. Memang sangat nice. And then saya nak share satu benda lah. Kalau korang tengok seat ni, saya pasang gel. Seat gel lah ni. Korang boleh beli dekat mana-mana platform. Korang boleh beli dekat Shopee pun boleh, kat TikTok pun boleh. Benda ni 100% function gila. Serius, sangat-sangat function benda ni guys. Jadi kalau korang ada motor ni, saya memang suggest korang beli benda ni, korang pasang juga. Memang benda ni sangat-sangat memberikan keselesaan bagi saya lah. Walaupun kalau korang tengok dia punya riding style memang penat motosikal ni, tapi disebabkan oleh seat tu dapat kurangkan rasa penat tu. Lagi-lagi di bahagian punggung lah. Punggung kalau dah sakit memang kena berhenti. Memang tadi saya tak berhenti. Maksudnya saya tak panjat keluar daripada motor. Saya berhenti tu ada, tapi saya still duduk kat motor. Lepas tu saya sambung perjalanan. Apa saya nak kata, surprisingly saya boleh bawa motosikal ini sampai 100 kilo. Sebelum ni saya bawa 40
kilo, 30 kilo saya rasa fed up lah. Dah sakit bontot, saya berhenti, saya bangun, lepas tu relax dalam 15 minit, 20 minit baru saya sambung perjalanan. Tapi kali ni saya boleh direct sampai 100 lebih kilo tanpa rasa penat dekat punggung. Pinggang ada rasa sikit lah, tapi paling sakit sangat kat bontot. Tapi bila dah pasang seat tu, saya boleh gerak sampai 100 lebih. Memang sangat-sangat surprise lah. Saya pun macam, tak penat, tiba-tiba tak penat kan. So saya sangat-sangat recommended kalau korang pasang seat gel ni. Sangat-sangat membantu sebab saya sendiri pun rasa tak penat kan. Dan harga dia pun tak mahal guys. Harga dia tak silap saya dalam bawah RM50 dah dapat dah kursi gel macam ni. So overall saya nak kata it's up to y'all. Kalau korang rasa berbaloi untuk korang beli, belilah, tak ada masalah. Tapi kalau tak sesuai untuk korang, tak ada masalah. No problem. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Kita test satu tangki penuh boleh pergi berapa, walaupun tak habis. Tapi saya rasa boleh pergi 200. Sebab ini pun 130, minyak masih lagi separuh. So selagi separuh tu boleh pergi dalam 1 lebih lagi kot rasanya. Jadinya sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Untuk subscribe, like, share dan sebagainya. Saya Saiful. Kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye dan Assalamualaikum.